Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. 60,000 लोक असे आसा ज्यांचे कडेन ज्या घरान ते रावतात तेजो तेंचे कडेन मालकी हक्क म्हणजे ओनरशिप आनी टायटल ना. तशेंच आज तागायत 20,000 केसीस आमचे मामलेदार आणि कलेक्टर ऑफिसान पेंडिंग आसात. 50,000 लोक आमच्या गोंयान असे रावतात जेंचे कडेन ना घर ना आणि ना स्वताची जमीन ना. 20,000 केसी ज्यो पेंडिंग पडल्यात मामलेदार आणि कलेक्टर ऑफिसान त्यांचो सुटावो केन्ना जावपाचो. जेन्ना हेजेर सगळ्याचेर आमच्या टिमीन सर्वे केलो आणि एक ममता दिदीच्या हेतूंतल्यान आयडियेंतल्यान एक बऱ्यापैकी त्यांनी एक पावल उखल्लें ते म्हणजे आमच्या गोंयकारांक स्वताचे घर दिवप, मालकी हक्क दिवप आणि आमच्या ज्या लोकांक घरां ना तांकां घर दिवपाचो यत्न करप. लेट भाऊसाहेब बांदोडकर आमचे सीएम जे बहुजन समाजाचे नेते म्हणून फुडें आयले तेणी बऱ्यापैकी स्किमी लोकां खातीर केल्यो. मुणकार कायदो म्हणा, टेनंट एक्ट म्हणा, बट हेका फुडें घेवन कोण गेलो? भाऊसाहेब बांदोडकरा नंतर जी सरकारां हांगा आयली तेणी तेंचे खातीर कितले प्रयत्न केले. Scheme it had been introduced by the government just for the sake of introducing it, which had no rhymes or reasons how it would be worked out, who is going to bear the cost. It was just an election gimmick what the previous government had done, the current government I mean. So in this scheme, the TFC has said that they will make a provision of 1,500 crores, and with this 1,500 crores, they will assist the illegal people, saying the people saying illegal houses which are not there in their name, they will give them a legal title and ownership of those houses.